Pêvajoya ku bi pêşengtiya rêber Apo di çarçoveya Banga Aştî û Civaka Demokratîk de bi pêşket bixware li Kurdistanê û Rojhilata Navîn li ber guhertineke nû vekir. Şeniyên bajarê Qamişlê derbarê mijarê de nêrînên xwe anîn ser ziman û diyar kirin ku hêviya wan ya ji bo dîtina rêber Apo re her diçe mezintir dibe. Ji bo aşîtiyê ji bo demokratiyê bangeke dîrokiye bi rastî jî gerek herkes xwedî li vê bangê derkeve. Bangeke ji bona aşîtiyê ye kesê xêrxwaz, kesê demokratiyê dibakin, kesê mafê mirova dibakin, kesê insanetî li bawahî gerek herkes xwedî li vê bangê derkeve. Yani bangeke ji bona aşîtî û demokratiyê ye ev bangek yani tê xwestin em herkes li ser piya bê çalakiya bike ji bona xatirê ev bang bi ser bikeve taybet. Ha proja neh ya destpêkirinê serokatiyê 27 Şibatê de rastî êdî banga hêviya hemû gelê herêmê bû. Ve rewşa bangê de êdî herkes ji şer aciz bûye, ji şer û pevçûnê û qetilkirinê û koçberkirinê zirarek mezin dîtiye êdî hêviyê herkesî di aşitiyê û demokrasiyê de. و نجارة أول دعوة يعني كاري سياسي دك دعوة دانينا تشكا دك نجارة دسبيكي بس يعني جي طرف كتاني تم جالية متاني دسبيدبي والطرف دي وك الجور شرطو يعني شروطه سر سكنن سر نامش حمتشتي دفي سروك آزاد بفيزيكي دفي أوجي داخوازا بني بيتي أم داخوازا ملته دفي اف كار حمي ام باشيتي بسياستي ام كار بكن اصي اف داخوازا يعني دنيا يقشتي نانو كرتني يعني دنيا وعالم دعوة ما في آزاديات سروك دكن وام تخوازن وقت دركفي ما في حمكس حق دكن يعني حمكس هم جن هم حقي أبي بندس أف تش دولتي قزلم دبينن تكسي حقي وهاتي خوارن يعني ما في وبيجي سري أنا أريد حبسي دي قرتي بس أو آزاد أم فلسفة خوا بكتابة قدر دخي برسالة نامي جمر دشيني براسي أم تحسن أم ده حبسي تناو بيبو بانغا عبد الله وجلان وقت بيجي سرقاب هو هر تشتي سرخوا كر گوهرتن گلک چیکر که دولت ترکات تشتک نکریه تی گوهرتن دولت ترکات چی نبویه ام تخوازن گوهرتن چی ببه ام ديمقراطية خوازن ام وكهوية خوازن